أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في الكتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور البدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد barcha mahluqatlarni yo'qdan bor etib ni'matlab va tarbiyalab turgan ma'bud bil haq bo'lgan Rabbimiz Allohga ko'ngil turlarimizdan chiqqan hamd sanolarimiz bo'lsa edi, rahmat ishin jibarilmish oxirgi payg'ambarimizga Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovat shariflarimiz erishib tursa edi, anan ahli baytina, anan sahabalarına ridvanullohi alayhim Alloh taolaning rizolig'i bo'lsa edi. Hem barcha mu'min musulmon qardoshlarımizga Alloh taolaning kitobi ortidan ham payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning sunnati ortidan yergan mu'min musulmon qardoshlarime Alloh taolaning salamlari bo'lsa edi. Ushbu jum'a va'zi albatta kelajak yaqinlashib kelgan Ramazan oylarının fazilatlari turunda bo'lirga tiyish. Hem indi Ramazan ayının faziletleri turunda her yıl sayın biz işitip turabız. Hem Ramazan ayının faziletlerin bir neçe söz bilen birgeleştirge bula. Hem bu sözlerini birgeleştirik hem açıklap gitik. Ramazan'ın başında bütün meşitlerde bütün imamlar, her imam Ramazan ayı ul fırsat işten bir ilişi, birinci ilişi ulda bulsa rahmet 10 günü diye eyteler. Uyanık, aşkınık, gıbedet kılık, urazanı tutık deyip her meşitten işitemiz. Ramazanın ortasına jitkeş bu 10 günü mağfirat günleri diye işitemiz. İşten bir ilişi üttü, uyanık, tuğanlar uraza tutık, taravihlarga yerik, sadakalarını, zekatlarını tülik deyip şulay indi hazretlerimiz vaazlerden seydiler. Ahırgı 10 günü gitku minannar Peygamberimizin hadisi boyunca ulda bulsa ahırgı 10 günü tamuh utundan, cehennem utlarından azat itiletirgan 10 günü deyip eyte başlayız. Qiyamul leyl turunda silibіз. Ahırgı 10 günün faziletleri Peygamberimiz kılgan irtikaf turunda meşitte yani indi çıkmışa yaşagan hem gıybet kılgan vakitleri, mizgilleri turunda söz alıp barabız. Hem bu sözler bizni ne bu fırsat sözleri yalgan yol bilen yalgan yolga yönelte ala eli vakit bar eli ilgiremiz, buldurabız deyip bizning ko'nglimizda shunday biraz gana yumshoqlik borlikqa kela ala. Amma dalakin ko'p matur ham ko'rkam maqsadlarni quvib bir senada erisha olmisha qala olamiz tuğanlar. Qur'onni to'lisincha o'qib chiqu, o'ris tilida, tatar tilida, arab tilida bu bek ko'rkam maqsad. Qur'onni yatlav, yani Ramazan ayında kubrak Kur'an'ga ihtibar biru. 10 gününde irtikafta uzduru. Bu bik az kişi bu maksatlarga erişe ala hem bu işlerini, bu ibadetlerini işli ala. Şuna göre özüne buldaralgança, haline kilgençe niyetle planlarını kır. 30 cüz tügül, 1 cüz okup çık. Ama anlap mağanasın şen көңілден, ihtibar bilen 10 süreni Ramazan ayında yatlap шығырға түгел, bir süreni, lakin şulay itip
аны bir кайчан да мәңге онытмыйсың һәм хатасыз ятлау. Хәерлерәк. 30 көн таравихны йоклап уку урынына 10 көнне уку бәлки хәерлерәктер. Чөнки таравих ул сөннәт гамәл. Пәйгамбәрбез алейхиссалам bir хадисендә булай дип әйтә: "Хайрул аъмали адвамуху ва ин қалла." Иң хәерле гамәлләр әз булса да, кечкенә булса да дәвамлы һәм чын күңелдән. Бәлки бу әз булган, бәләкәй булган гамәлләрне Аллаһ Тәгалә хузурында улык әҗергә ирештерер. Бу гамәлләрне без алдан планлаштырырга тиешбез. Ул эш гыйбадат белән генә бәйле булмаска да мөмкин. Мәсәлән, әнигә ярдәм итү, күршеләргә яхшы мөнәсәбәт, бурычыбыз булса Рамазан айы килгәнчә кадәр, яки Рамазанның үзендә эш бу бурычлардан азат ителү, кешеләр алдында бурычлы булмау, кешеләргә яхшы йомшак мөнәсәбәттә булу һәм башкасы. Ул гамәлләр гыйбадат кенә түгел, кеше арасында булган муамәләттә дә булырга тиеш. Үзенең юмартлыгың белән, йомшак сүзләрең белән, күркәм әхлак белән Рамазанга реклама ясыйк. Башка дин әһелләре дә Рамазанның фазиләтләрен синең үрнәктән күрсенләр. Башка дин әһелләре мөселман кардәшләребезгә караган вакытта алар инде күрергә тиешләр. Әйе, бу кеше уразада. Әйе, бу кешенең мөселманнарның Рамазаны башланды. Без алардан да файда күрәбез дип әйтергә тиешләр. Шуңа күрә безнең мәчет тарафыннан бу Рамазан айы башлангандан соң иншаалла шулай кайнар ризыклар, ифтар ризыклары таратылачак. Әле аның форматы төгәл билгесез. Шуңа күрә һәрберегезне шулай ифтар оештыру мәсьәләләрендә дә катнашырга тәкъдим итәбез. Иншалла битараф калмагыз. Баракаллаху ли ва лана фил Кур'анил газим ва нафa'ana bil ayatil wa zikril hakim. Astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il jama'atil muslimin al hadirin ajma'in. Innahu ghafurur rahim, jawadul karim, as-sami'ul alim.